lambatan. Apa? Lambatan. Ulang. Iki kembe ganti mer kalau Ulang. lambatan kode. Lambatan. Bu. Jambatan. Ayo belum. Mer kita belum terus. Demen boy gendang balik nih. Demen. Jadi Hobi. berembe aran nih kesenian gendang balik nih. Iya. Hah? Berembe kesenian gendang. Iya, tulen anu aparan? Asli. Asli budaya Sasak. Sasak Sambe. Sasak Lombok. Sasak Lombok. Menurut Sida Bang Eza. Jarin mara unin seno kan saran gendang beli ini wah lelai wah le manara iya saran asli tradisi saran Sasak Lombok nih ke soal berembe ya gendang beli iya mula-mula tulen kelestarian si budaya Sasak lelai sampai lema era Namun berembe menurut pendapat Pak Firman nih ke Pak RT, berembe Pak RT. Ahli ya. Parete. Ada doang seangkat. ya doang ya ini ke. Iya doang. Oke, oke. Awan yang benar. Oke, silakan. Wah, jadi Jangan ini lupa ya subscribe. Subscribe. tipak batur-batur Lombok selepun Dendek lupa untuk subscribe channel Ningsih channel ge untuk like, comment, share, and subscribe. Ada yang semangat malik ke pihak-pihak video selanjutnya tipe channel Ningsih channel. Jangan lupa subscribe, subscribe. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe.